Mbunge wa Imenti Central Ngucine akiaria ngucanio gatagati ka gavana KAWIRA Mwangaza na munini wawe MUTUMA na AGUKURUKIIRA na ariti na MUTUMA na amwerencha mathina maria ethiritwo agikurukira OBISINE ino. Kirima ARIUGA kunyamwario kwa MUTUMA ni kwigua MUTUMA nareganite gwikara mwikarire uria gavana KAWIRA akwenda tangerekano kuthumbia micemanio ya maria makurwa na thirikari yao kwogu KAWIRA ageciria nika MUTUMA akwethirwa akimukunyanira kuruki Kirima na augite thina ino no mwanka icwirwe ntaira na kwagiogu ikethirwe ikireta ngaukano nkuruki mutugikare gatuamberie na riboti ino. Mbunge wa Central Kirima Ngucine na augite ndira bale mucemanio kiumia kithuru bare atongeria ba kaunti ya Meru jurajuetani ni mutongirwa mugongo na munini wawe. Kirima ariuga na arire na munini wa gavana ja Meru MUTUMA ntwaithingia ula wamwire mathina nkabo jara ukurukira OBISINE mathina jara Kirima akuga MUTUMA ni nthinja akethira agikurukagira ni untu ate kuthithia kana karata uria gavana KAWIRA Mwangaza kwenda akiuga tangerekano kurwana na andu bao bagisiasa gereje kuthinga tama is that maybe MUTUMA kago expectwa no gure mwekuru kana uge mwana we expect ambibu rombiye baga atuka ate kumbiyevu ukona bwa jaka nya ukumbitire and MUTUMA is an ordained minister and as an ordained minister me I know that he has some traits again tukira kimugwata wegintu batu training area it must to a certain extent and together county government ne expect bwa MUTUMA na mwaru mabampuru ataka bawo no I know it can't work nonto ore mutumeria rojo aketheka nseneto mairia na as for that I know that's where the problem is. He has failed to meet the expectation of the other county leadership. Uraona bangi bembi bubanjamba mbizi na bangi bondema that kind of behavior we can't. Kuruki Kirima nongerete kuga no mwanka bare atongeria ba Meru bachuentere thine wigo kujiro gatigati ka gavana na munini wawe kwenda kwithira bakebia mbathukano aja county ji. We must solve it. The point is that we must solve it. Tutumba kulemwa no tukeja kulemwa, it means that we are going to go to the county assembly house kenda tuitagugira kuthiria mianyano kakuja kugia thina kairi kambiri impeachment pamwe kundibikagana no tuti na nto bao na nyambiro ngwa ni kunulite mero ni gutegana na ni kuona so it can't work no mwanka kugia na solution. We must settle the problem tugatimu tonywa twetu no tunywa itutu inya bibilia ni utwira kanywa komba kuithia kithaka kionde kanywa iko kandita maina inya ugori muntu mubi kanywa no kathukia leadership yonde tugatimu tonywa twetu please ndiguru yetu emiru yetabwega. Bungi Kirima na ugite nkuchane jira ja Meru chiriumane na gavana Mwangaza oro ukira gupingwa gite kiwa karite kia gavana siasa ene cha mwaka jwa 2027 adethirite akiuria gavana ojo kuritira kariba Meru ngugi ate kuthikira baraba kurwana na thirikari yawe ni untu siasa cha rugurirwa mutongeria kethira ari na pinzani bawe. Not be paranoid. Itwika muntu na ukira kuyopingwa no ntutu etu utipingwa muntu naritire antungugi yakatirita ruju antu baba kagite kambale at the end of the day no ntu watwika uwe kokira kuyopingwa na ndimenya uwe wa kwa ya mengi bere kuko gikinya. The best thing is that antu babiri kuwata ne bakayitanira ngugi no ntu betu berutere ibakuona so ogwa ibuthire utendo ereo ya 2027 kuka ipinga no mono 2027. Report rande to shewero rea Kwariria ni mutugi kare.